kadwa arapa ti binkelda kayat da nga ikan naranyag masakbayan da amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga indurel panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mulaeng makaabro usaren nga sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa galaan na luanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray kenkwana titigger ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng masaganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapagda natumpal amin sakripisyo isumpat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa kanaan na isu adakay nga anak ipategyot sakripisyo da naganak kada kayo rang ay di ipatawid da tanuag sa lugar